दादागिरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिहारी दादागिरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिहारी Saksa, KSC, kato gawi suka, kato gawi keklem bangku jupuinju, pelapulong asa argument cenglok. Kaso kacesong, amete alo nang patanggun ukot. Nilitum kato gawi ahin pen, nalitum hang kurang tum kadirlo, kurang tu tardong. Itu jesong nang kok tahai, tapi jesong mek nanti. Nakin nilinugan kali, koman. Lada kan akiman yang si itu mintang kip, lapen. Kaya kita itu isi vet aci kip, isi vet tolong putih itu hari litang pilne. Bini anu tinta ani ke sope, langkang itu pe, langsung ke cisong along. Anu se pacun dia bang, nilia se ke teben si bini. Nang itu mahong jai pen. Ini tu ASEM. Karbing Utulmus Council lagi hai, Dr. Tuliram Rohang apon tame, alangli, laso ahin abang, VGR pen, VGR, West Karbing Long along, Prabjin pen hodak, election claim nang po, pusi asih the pen ali panen tunil yunwan itu lang perawal. Lasi, non kirang yani laso me along, alang itu intang tip or tip pen laso akacingway bangke. Asok dak pensip, klaim nang po, ako klaim mek nang po, ako lada kali bini kerwes Karbing Long bupe, pendak iltung Karbing Long hawang long, kumama illegal settler gitu, ang tamen kita amuni coba tumapan, dak otar liteng hanang po, lapen, otar liteng hanang po, lapen te, dak illegal tumapan ang tame, dak pen toy nang po, kali te dak. Inalain permit kami itu Karbing Long alo 6 itu langkang along lagi selam det nang po. Long si Karbing Long det Bali, Assam state along kami inalain permit selam si illegal settler, illegal atumapan, kirang atumapan ke dakpen. Even Dr. Himanto Biswa Sarma, Chief Minister of Assam Abanta, Juniri Panlo. I also request the Chief Minister of Assam, Dr. Himanto Biswa Sarma, to please implement the inner line permit in Assam state, because due to the influx, the indigenous of this state, we've been marginalized and we have been suppressed. So, I request Dr. Himanto Biswa Sarma, the Chief Minister of Assam also, to please put inner line permit in all the states border. So, nilino ni pubang kanto may galalo pinida laso adim long ahong galang to West Karbing Long ta pawan kumaray asom long si pini ilitong Karbing Long Autonomous Council long apuke air gari long apuke air jelaun prodi itum bihalong kami itum dalak ilek dun jima itum medone kalimala lasi pawan kumaray apan asom ke council ben mansi ilimin nang ko laglite la West Karbing Long along kupili constituency ke layete bigeden nang po. Alam kumaray ke CSO and he's not eligible in the Karbing Long Autonomous Council. Lapente alang pan akehai Dr. Tuliram Rohang CM of Karbing Long ahin pensi Prabjin pen pawan kumaray apan ke eliminen nang po busi nilito lang veralat lapen adumaray nilito singatong pulong Dora tunggen iltung kala hello nang pan mangken na chuli kangtung lasi lapan mesin nilam the pantay kapan jurig lo bet pini nang litung labang so demonstration model labang so rally long present rally long labang so long katesong athepi bang igupilo nang litung ge jong poni ge lalo litung jasemet ke karbitang ke karbi ku amen ben sipini so rally padu pon lo aso ki pon nang ko ke lage litung gram tang arni long khiruni litung korti efan apaan ikelang plot pen salam theson sangkut pia boy mengang thok koson taksi hadak korti tum ke khorok ge ke induk me melam asi jote muke bang diarni latumhan asom chiklang pe pen hok akang sai ki pi pen pini laso areli karbitan de karbi ko som ki pu pe ja pu pe on pini laso bangso bolong kamaji hi tilong pini kapado pon Laban non ke bang ji 1920 council Dr. C Tuliram Rohang alang lihin benta mai phapon pu sipu lasi labang solong nang litum ahin pen
langferat penang litum kopi dia mana suggestion piduning tunggi. Lalu nili pudun kantung mati litum makai hati dalam ronghang Karbinglong Autonomous Council alang dia pan jasmet acuni dengan tunggu lah hello Rabjen pen Vijayaralong le ke eviction lek nang po lapen ladder kali litum Karbinglong arlu lason kapre kadi madu ulang illegal settler atung platuma dimlong kami bitarli pame pensi intur pon vek nang po Jongsi la 1920 meeting long jongsi la bangso eviction aside dengpon pede nang litum mahin pen ke bang jilangan ni kopilo mane ke matha pon thupo ke laki ni dia song pen bola mani laki dak lang ferarat lapen lang ferde kali singason kulunia ratum antaning samsilo ratum kupidong kapaciman buni la bangki ni dia thang pure ki ke ratum aning ki pung pamelo nonesan lasi nang litum bangke ke tisong bangke tontelo jongsi chunche de puloseng de weklo laki ratum mata intonte nitum mata intontelo de non bangke metric exam lapen higher secondary ba degree exam ta non nakeli jilo ba metric exam sulibom lasi la bangso exam long penika siksak son duji manan lima thapen nili tuma hin pen bakado be ra phana chuni ripon lo kacharli dal somatuma exam along bangke kapana hope pidunde de nangji tempo punon auto punon bike punol hai bang cheleng longji aswang bong along petrol pump lapen pharmacist emergency apang bangke la bangke election la kangkir bang ni ko na phansi ke pha pon bade padower na ji punoi tum matha pon non jasmi ni dum pure khelang athe mu 19 20 11 20 ani chingwa jara pisi outcome ma holo soting bensi pachini pon khule thok